дар Тоҷикистон доллар арзон шуд, вале камчин. ин ҳолат ақидаеро ки ҳарчи арзон шуд бештар мешавад ба ҳам мезанад. шояд ба иллати ҳамин камёфтӣ бонкҳо фурӯши долларро маҳдуд кардаанд ва мегӯянд мушкил на ба онҳо, балки ба Бонки Миллӣ бастагӣ дорад. дар чанде аз бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки онҳо ё доллар надоранд, ё бо маҳдудияти то $500 ба сокинон доллар мефурӯшанд. баъзе аз соҳибкорон дар суҳбатҳои бидуни микрофон таъкид намуданд, ки онҳо қабл аз он ки доллар бигиранд, бояд ҳуҷҷати соҳибкориашонро пешниҳод кунанд ва баъд аз навбатпоӣ ба доллар дастрасӣ пайдо мекунанд. ин ҳол ба тоҷироне дахл дорад, ки умдатан бо нақдина кор мекунанд. онҳое ки ба пули нақд ниёзи камтар доранд, камчини долларро эҳсос накардаанд. пули ами сомонӣ дар картамон мегзаронем оҷа бо ҳисоби خودش نفهمش که دلار خاکی حساب میشه یوان انا مثال خطوده با یوان حساب کتاب باشه و در تاشکند ازبکستان با دلار حساب میکنن دبی دم با دلار حساب میکنن دلار камчин шидаги росте гапин lekin сабабша намедонем ҳисоби чи мумкин пас шидаги ҳисоби ам. ба назари Абдулло Ашуров, коршиноси масъалаҳои иқтисодӣ, ҳолати нав эҳтимолан ба сиёсатҳои Бонки Миллӣ барои коҳиши корбурди доллар рабт дошта бошад. бонки миллии Тоҷикистон чанд сол инҷониб сиёсати коҳиш додани сатҳи доллар дар иқтисоди дохили Тоҷикистонро пеш гирифта буд ва як сиёсати дедоллари кунониро пеш гирифта буд, ки агар ёдовар мешавам, ки масалан фурӯши мошинҳо, хонаҳо ки пештар бо асъори хориҷӣ бисёр вақт сурат мегирифт, зери назорат гирифт ва талаб мекард, ки фурӯшандагон ҳам нархро ба сомонӣ муқаррар кунанд ва ҳам خریداران هم با سامانی پرداخت. دومن تمامی داد و گرفت با پول سامانی در داخل جمهوری صورت بگیرد و از این رو احتمالا در دایره همین سیاست بانک ها را هم فروش دلار را محدود کرده باشند. بانک ملی تا حال محدودیت خرید دلار را در بانک‌های تجارتی شرح نداده است. رئیس این نهاد قبلا سبب افزایش دلار را در بازار از جمله به بی‌قرب‌شوی آن پیوند داده بود، ولی حالا بی‌قرب‌شوی نه سبب افزایش دلار بلکه فروش محدود آن شده است. در گذشته برعکس بالاروی قرب دلار سبب کمچینی آن نامیده میشد. تاجران و صاحبکاران امیدوارند که بانک ملی سبب حالت چپه امروزه را شرح خواهد داد.